Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Oče, molim za vse danes tu prisotne in prosim, da blagosloviš njihova življenja. Blagoslavljam jih v Tvojem imenu, v Jezusovem imenu. Vse, kar je bilo zlobnega, rečenega proti njim, to grajamo v Jezusovem imenu. Zahvaljujem se Ti in Te prosim, da jim, kjerkoli že bodo, pomagaš tako, da bodo tudi sami to opazili. Gospod, zahvaljujem se Ti, ker pred nami odpiraš prava vrata in zapiraš napačna, ker si jim pomagal. V Jezusovem imenu. Amen. V redu. Naše konference začenjamo nekoliko drugače kot večina drugih. Ob torkih zvečer takoj začnem pogovor z ljudmi o tem, kaj pomeni, da se človek ponovno rodi. I'm going to share with you tonight things that I believe will help you. We have people here tonight that are born again, but you really don't have a clue what you've got. Danes so z nami ljudje, ki niso ponovno rojeni. Morda ste že slišali za frazo, ali ste rešeni. Danes vam jo bom skušala pomagati razumeti. Danes so z nami ljudje, ki so odpadli od vere in hudič jih je uspel prepričati, da je zanje prepozno, da se ne morejo vrniti. Danes pa bomo napravili konec tem lažem in vas ponovno pripeljali k Bogu. From the very get-go. Amen? So, I want you all to listen like you've never heard anybody tell you anything. Rada bi, da me vsi pozorno poslušate. Ko sem se poročila z Davom, nisem imela denarja. Dave pa ga je imel le malo. A zgodilo se je, da sem imela denar takoj, ko sem se sporočila z Davom. Nisem imela avta, Dave pa ga je imel. A v trenutku, ko sem rekla da in stopila v zakon, sem imela avto. Ni šlo za to, ali si ga zaslužim ali ne. Pač sem ga imela. Naj samo še rečem, da Jezus ni umrl na križu za to, da bi ljudje imeli religijo. Mislim, da je to prva stvar, ki si jo moramo zapomniti. Pri religiji gre za razna pravila. Pravi odnos z Jezusom pa temelji na tem, kar je Jezus naredil in na našem zavedanju, da nikoli ne bomo dovolj dobri, da bi si odnos z Bogom zaslužili. Ko stopimo v odnos z Bogom, se nam začnejo dogajati velikanske spremembe. Dati mu moramo vse, kar imamo. Naše skrbi, bolečine in podobno. On pa nam v zameno da vse, kar ima in kar je. In to napravi zato, ker sami končno priznamo, da smo brez njega nemočni. Nagnjeni smo k neodvisnosti. Radi imamo občutek, da si nekaj zaslužimo. Pri Bogu pa vse pride zaradi njegove milosti po veri. Vaša vera je kakor roka, ki sprejme to, za kar je Jezus že plačal.
V Svetem pismu piše, da smo grešniki vsi. Pomislite na daljnovod. Če ta vodi do vaše hiše, a je prerezan, nimate elektrike. Če bi bil prerezan 2000-krat, bi bilo isto. Če torej grešimo samo enkrat, pa Boga ne prosimo odpuščanja, nimamo moči od njega. Če ste torej grešnik, velik grešnik, ki je grešil 30, 40, 50 let, niste v Božjih očeh nič slabši, kot je nekdo, ki je morda storil svoj prvi greh. Vaš daljnovod je prerezan in le Bog ga lahko obnovi. Če je človek ponovno rojen, prizna, da je grešnik. Boga povabi, da bi ta živel v njegovem srcu. Sam pa se zavestno, iskreno in z vso resnostjo odvrne od greha. V tem primeru mu Bog pomaga in pride v njegovo srce. When you sincerely ask God to forgive your sins and you invite Jesus to come into your heart, that's exactly what he does. The most amazing thing that the Bible says is that we become the home of God. The home. Kakor piše v Svetem pismu, nas Bog nikdar ne zapusti in je z nami vse do konca sveta. Če sprejmeš Jezusa, je ta vedno ob tebi in si z mirom ljubljen. Seveda se mora človek glede svojega odnosa z Bogom veliko naučiti, a pot kristjana je krasna. Now, admittedly, there's a lot to learn about your relationship with God. A lot to learn about the character of God, so you can learn to trust him in everything. But actually, being a Christian is a wonderful journey. Everybody says it's so hard. Let me tell you, being a sinner is hard. Being a Christian is not hard. Vsem se zdi težka, a ni, težko je biti grešnik. Being a sinner is hard. Because when you're a sinner, you have no hope and no direction. Če je človek grešnik, nima upanja, ne smisla, ne prave smeri. Kristjan pa ima z mirom vsaj upanje. Vaš najslabši dan z Jezusom je boljši kot vaš najboljši dan brez njega. Ne bom trdila, da če danes sprejmete Jezusa, ne boste nikoli več imeli nobenega problema. Tega v Svetem pismu ne najdemo. Problemi bodo, a imeli boste novo moč in odločnost, ker bo Jezus živel v vas. To ni lahko, a je možno in še vedno lažje, kot če bi živeli v grehu in brez upanja. Poglejmo si zdaj dva odlomka iz Svetega pisma. Drugo pismo Korinčanom. Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. To pomeni, kdorkoli, ta človek postane nekaj novega, nekaj, o čemer zunanji svet ničesar ne ve. Ta človek se ponovno rodi, ne telesno, ampak v duhovnem smislu. Kar nosimo v sebi, je lahko dovolj veliko, da premaga vse zunanje. Če se pogledate v ogledalo, pa boste seveda še z mirom izgledali enako. Če ste prej imeli malo las, jih bo zdaj enako. Če ste prej imeli na nosu bradavico, jo boste razen, če se vam zgodi čudežno ozdravljanje, imeli še zdaj.
Kaj pa dobite? Dobite pravičnost, dobite mir in veselje v Svetem Duhu, dobite odpuščanje, dobite moč, dobite upanje, dobite vse, kar je dejansko pomembno, notranje stvari. Lahko bi imeli največ denarja v tem mestu, a bili hkrati najbolj nesrečni. Ne glede na materialne stvari, brez osebnega odnosa z Bogom, brez vednosti, da smo ljubljeni in sprejeti, ne bomo nikoli imeli miru in veselja in brez tega življenja ni vredno živeti. Amen. 2 Corinthians 5:21. V drugem pismu Korinčanom beremo: Njega, ki ni poznal greha, je za voljo nas storil za greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem. Pravzaprav mi je bolj všeč angleški prevod Svetega pisma, imenovan King James Bible. Pri tem prevodu je toliko besed, da se zlahka izgubiš. Naj vam pokažem, kako stvar deluje. Lahko dobim svoj plašč greha? To je moj plašč greha. Tako sem v suženjstvu, vse je narobe in v mojem življenju nimam upanja. Če se ne ponižam in prosim Boga pomoči, si ne morem pomagati. In ko ga prosim, se zgodi nekaj čudovitega. Tukaj sem. Something marvelous happens. Tukaj sem. Dave samo igra, da je Bog. Zaupajte mi, on ni Bog. But here is what happens, and I love to do this. I use this example all over the world, and people get it. Potem se zgodi to. Mnogo ljudi se trudi biti krepostni, a se ne zavedajo, da so ustvarjeni krepostni in da se morajo naučiti, kako živeti od znotraj navzven. Kaj se zgodi, če rečem: Bog, žal mi je za svoje preteklo življenje, ne morem se poboljšati, prosim, pomagaj mi, odpusti moje grehe. Nato on vzame stran moje grehe in mi da krepost. To je velika stvar in to delam nalašč, saj ko ti Bog enkrat da svojo krepost, se zdi velik zalogaj o tem sploh razmišljati. Do konca svojih dni na to odraščamo v to, kar nam je Bog že dal v našo notranjost. Naučimo se živeti od znotraj navzven. Amen. Kdorkoli ne bi hotel zamenjati tega za to, kar sem ravno dala stran, bi imel velik problem. Ne začnite razmišljati, da niste dovolj dobri. Ravno to je veselo oznanilo. Mislili si boste, da ne razumem, da ne vem, kako zelo dosti stvari ste naredili narobe. Spomnite se, da če enkrat prerežete daljnovod, je isto, kot če bi bil prerezan 2000-krat. Naj vam dam še en primer. Ko vas bom danes povabila, da sprejmete Jezusa za svojega odrešenika, in mnogi med vami boste to storili, bi rada, da razumete, kaj se bo zgodilo, kako izgleda vaš račun v nebesih in kako bo izgledal čez nekaj minut.
Amen. Now, anybody who wouldn't want to have that, Vsi, ki tega nočete, I just really would need to take an res instrument je and look bilo inside your potrebno head and see if there's pogledati anything in v there at vašo all. glavo, če je tam notri sploh kaj. Because I would say that you have been totally relieved of your senses. Well, but what am I going to have to give up, Ker Joe? bi rekla, da je nekaj narobe z vašimi čuti. Misery, Česa se boste torej znebili? Bede, worry, skrbi, guilt, krivde, condemnation, jeze, self-hatred, self-rejection, anger, bitterness, unforgiveness, all the things that kill people. All the in things that vsega, steal kar the life ubija that ljudi Jesus in died nam jemlje to give you. življenje, And here's the thing that you have za to understand. katerega je I'm not Jezus going to tell umrl. you that there won't be some things that God's going to ask you to walk away from. But I will tell you this. He'll do it in a way that will be doable for you. It A won't Bog come bo all od at vas one time. pričakoval, da se So don't določenim listen stvarem to all the odrečete. religious A people Bog who bo to try to storil tell you tako, everything da you've boste gotta to do now that zmogli. you're saved. Zato ne poslušajte raznih religioznih ljudi, ki govorijo o tem, kaj vse morate delati, zdaj, ko ste rešeni. You let God deal with you. You get good teaching, let the Word of God convict you, let the Holy Spirit convict you, because He knows. Hočejo, da spremenite svojo frizuro, svoj način oblačenja in to in ono. Pustite, da Bog deluje v vas. Pustite Svetemu Duhu, da v vas spremeni eno stvar za drugo. Stvari vam ne bo zmanjkalo. Meni jih še ni. But when you understand that there's no condemnation to those who really love God, you don't have to feel bad about everything you do wrong. You just get more Ko excited every razumete, time God da za shows you tiste, ki something, v because then you're resnici like, ljubijo wow, Boga, another thing ni God's gonna obsodbe. change in my Se life. ni treba počutiti slabo glede vsega, kar napravite narobe. God loves you. Razveselite se vsega, kar Bog v vas izboljša. Unconditional love. Somebody to love you the way you are, accept you the way you are, and then you will respond to Bog that vas love ljubi by in to je wanting to, to be kar what they pravzaprav want you to be. iščete. Brezpogojno ljubezen, ki od vas želi, But you get the love da se first. izboljšate, čeprav pride še preden se izboljšate. Your account can have paid in full. Na vašem računu Stamped lahko on. še nocoj piše, v So celoti now, plačano. There are hopefully millions of Milijoni people ljudi watching po by vsem TV all svetu around the nas world. gledajo po And televiziji. this is not just for the people Stvar here ni in samo Albany, za New ljudi York, tukaj but this is for you. Albaniji, I want you to respond to v this ameriški altar zvezni call tonight državi the New same York. as I want the Želim, people da vsi in odgovorite this room na ta to. klic, kjerkoli Whether po you're in svetu India že ste. or Africa Si želite or zamenjati somewhere in vaš Asia, greh za njegovo krepost? somewhere in Europe, in Australia, here in America, wherever you happen to be, God is talking to you and He's dealing with you. Do you want to Si trade želite your sin for zamenjati His bedo za mir? righteousness? Do you want to trade your misery? Si želite vedeti, for da his imate peace? prihodnost? Do you want to know that you have a Si želite future? Do imeti you want to have najboljšega a best prijatelja, friend ki vas ne bo nikoli that will never zapustil? leave you nor forsake you? Do you want to have wisdom itself come to live on the Si inside želite of you? modrosti, pravi So when vir you need to make a modrosti decision, znotraj you're vas, just not ki bi making a vam dumb one pomagal off the pri top of your sprejemanju head, but you've odločitev. actually got a source, Ne glede a na to, resource on koliko the krat je inside of vaš you daljnovod that you can prekinjen, seek je neuporaben, direction from dokler ne in prosite your Boga life. za Remember, odpuščanje. no matter how many times the power line's been cut, it's still cut unless you ask God to forgive you. And the moment you do A that, takoj, He will. ko ga prosite, So whether you're here in this vam ga building bo dal. tonight, or you're somewhere watching by Kjerkoli na television, or svetu you're v on the tem web trenutku somewhere torej around the ste. world, if you've never received Christ as your Savior, Če nikoli niste you've never sprejeli invited Him to come Kristusa into your kot life, svojega you've never odrešenika, come to that point of saying, I am a miserable sinner, če and ga God, I do nikdar, need you, I nikdar cannot help niste myself, povabili v svoje življenje, then you need to surrender tonight. And that's really what it's če all Bogu about. It's about nikoli surrender. niste priznali, It's da about ste letting God get grešni, in the driver's seat of se your mu life. prepustite nocoj. It's about you discontinuing trying to run the show and telling God what all your plans are. It's you giving Him the reins and saying, you lead and I'll follow. If you're backslidden, you've tried to serve God, you didn't really understand. To je bistvo vsega. Gre za to, da se mu prepustimo, ne pa da hočemo vse narediti po svoje. Če ste padli, če ste hoteli služiti Bogu, a se niste niti dobro zavedali, da ste padli nazaj v greh in hudič vas je hotel prepričati, da vas Bog ne bo varoval, potem lahko danes obnovite svoj odnos z Bogom in ga nikoli več ne izgubite. Nazadnje naj rečem nekaj besed še religioznim ljudem, tistim, ki verjetno hodijo v cerkev in čutijo neko ljubezen do Boga, a zmotno mislijo, da njihova
njihov odnos do Boga bolj bazira na tem, kar oni delajo, namesto na tem, kar je on že naredil. Če bi vas nekdo vprašal, če ste kristjani, bi rekli, hodim v cerkev, delam dobra dela in podobno. To pa je najslabši možni odgovor. Saj ste ljudem ravno povedali, kaj delate vi in ne, kar je napravil Jezus. Če vas kdo vpraša, če ste kristjan, je torej primeren odgovor, da, sprejel sem Jezusa kot svojega odrešenika. Brez njega nisem nič. Vsak dan se zanašam nanj. Amen. Pojdite v cerkev, a se s tem ne ponašajte. Služite, dajajte, molite, a se s tem ne ponašajte. Nič od tega vas namreč ne naredi boljšega od vseh drugih. Vsa vaša vrednost je v tem, kdo ste v Kristusu. Če vam torej Bog nocoj govori preko mene in je vaš odgovor, da, pripravljen sem na to obvezo, potem želim, da odločno ostanete. Ne bodite strahopetni ali prisluhnjeni. V Božje kraljestvo se ne bomo mogli prikrasti. Morali bomo biti odločni, Gospod. Hvala. Na noge. Aleluja. Amen. Vidim, da je več ljudi na invalidskih vozičkih. Vi samo dvignite obe roki. Amen. Stojte še naprej. Poslušajte, bom ponovila. Vem, da so tu ljudje, ki bi morali stati. A se bojite? Se vam ne zdi, da je že čas, da preprečite hudiču, da bi upravljal z vašim življenjem? Ne pojdite domov in potem recite, želim si, da bi vstal. To se je zgodilo že dovoljkrat. Če torej veste, da bi morali stati, pa ne stojite, vam dajem še eno zadnjo priložnost in pravim, vstanite. Amen. Zdaj pa za trenutek poslušajte. Rada bi, da nekdo od teh ljudi letem poda roko. Nočem, da koga izpustimo, ker če bomo koga izpustili, bo kdo rekel, vidiš, nihče me ne mara. Poglejte torej naokoli, da se to ne zgodi. Odkrite oči in poglejte okoli. Zdaj pa vsi zmolimo skupaj. Čisto vsi zmolimo skupaj. Oče, Bog, ljubim te. In vsi, ki to poslušate od doma, tudi vi molite. Oče Bog, verujem vate. Jezus, verujem vate. Vem, da sem grešnik in zelo mi je žal, ker sem živel tako, kot sem. Prosim, odpusti vse moje grehe. Obnovi moj daljnovod do tebe, svojo krvjo me operi. Hvala, ker si se sprejel mojo kazen. Verujem, da si zame umrl. Verujem, da si vstal od mrtvih. Živiš danes. In zdaj te vabim, da prideš in prebivaš v mojem srcu. Bodi moj živi odrešenik. Predajam se ti. Vzemi me in me spremeni tako, kot hočeš. Zahvaljujem se ti, ker si me rešil. Zahvaljujem se ti, ker me ljubiš. Hvala, da sem spravljen s teboj. Da sem na poti v nebesa in užival bom to potovanje. Amen. V redu. Krasno. Če bi znala žvižgati, pa ne znam. Krasno. Vratarji vam bodo zdaj dali darilo, knjigo, za katero želim, da jo imate. Če ste nocoj torej molili z nami, vzemite knjigo. Vedite, da je to za tiste, ki so sprejeli Kristusa in ne pač za vse, ki bi radi zastonj knjigo. Če nas gledate po televiziji ali preko spleta, lahko pokličete ali pišete v mojo pisarno in vam bomo knjigo poslali.
Čestitam, vaš račun je bil v celoti plačan. Zdaj ste član Božje družine. Kako razburljivo. Če vam lahko kako pomagamo, prosim pokličite v našo pisarno. Če imate vprašanja, če česa ne razumete, če potrebujete molitev, če iščete dobro cerkev, nas lahko pokličete in vam bomo pomagali. Treba je, da postanete član neke svoje krajevne cerkve, kjer vas bodo ljudje razumeli in kjer boste lahko rasli. Cerkvena občestva niso popolna in včasih vas prizadene kdo znotraj občestva. Včasih ne vejo, kaj bi z vami, posebej, če ste eden tistih zakrknjenih grešnikov. Če poskusite v nekaj cerkvenih občestvih in ne najdete pravega, ne obupajte. Ne odnehajte, dokler ne najdete skupnosti, kjer se boste počutili doma. Plačano strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.